Ladakh mi puite rilru le thinlunga India hian hmun poimo taka changani. Dokra lalram hlui chanchin hriat theina tura United Nations sina an enkol plebiscite chungchang soihona lain. Ladakh hi civil society palai te chuan May sangkhat zakwa somli pakwa khan India Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru nena memorandum anti chuaka. He bial hian India nena inzom andu thu an soya ara chua chu engpo ni se anti. Kong engkima kan taksa pumpuya kan chanlen na tur cho tamzog dong turin kan nu khongai thak India rilru kan troma kan zomani thil dang zong aya kan ngai lutber kan sa khwale nun phung min pe ani. Africa asoka huil mi hring zong zong ta na du sakna chin chiana le a culture fa te angai sakna chuan do thei lo khopin min kawani. Nuro pui chuan a fa te chaklo ber le lungai berte ngai sak ngai berte kalsan lovani anti. He bial hian India rama mi huaisen berber uniform ha then khata hring chuak hi thil makani lo. Maseram zalen India tana Masaber zinga chuan Colonel Chewang Rinchen atel November ni som pakhat sangkhat zakwa somthum pakhat khan Nubra Valley ya Khochenker le moi tak sumura piangani. Kum sangkhat zakwa somli pariat mei thla khan Pakistan atanga tribal raider te chuan Kargil chu an la le chu beipui thlak le theina tur le an lu le mai theina tur hmunani. He bial chunga hian India sipayan manglo. Chuti laya Ladakh veng tu zinga chuan le a sipai pol Jammu and Kashmir State Force mi somthum pathum te chu Lieutenant Colonel Prithi Chand kai hruai volunteer somni omna team te nen antela. Anni hian thlasik khovotina anuai Zojila Pass boruak khirtak chu an thurwal pui pasal tharwal te nen chuan an pal tlang mekani. Thlasik hun a herliama vura tuirala tlang le mun zau nuam tak te chu alang tranta. Pakistan atanga tribal raider te tan le a chet theina kong aron hong ta ni. An mission chu Buddhist monastery a ro hlu le ho sakna rok chuan thuti amani a. Chu biala remna du tu mi puiten an thil ti tur chu an dole thei lo an rin wangani. Me ni som pathum sangkhat zakwa somli pariatani a. Lieutenant Colonel Prithi Chand chuan le a tricolor a hoista. Pakistan tribal raider ron thok mek te machon turin tual chung volunteer te puina dila. Chumi hnu chuan kumsom pasari mi Chewang Rinchen school lakalai chuan akuta pharam hasata berani. Sipaya la kani a. Basic training anei hnuwa Rinchen hian Nubra Guards tiakau volunteer somni pariat omna pola kai hruaya. Indona awanga intel khom India lama buena siam tum le chet lak tum Pakistan tribal raider te chu an beyani. India sipai tamzok an lo thlen ma lo chuan heng mi te hi an dang bet latani. Huaisen na le hruai tuni na alantir wangin Rinchen hi Nubra Guard chatrangin Indian Army a commission officer pekani. Ani hi hetiang din munatranga commission officer pek masak berani. Gallantry Award sang berdottu Mahavir Chakra MVC hlan ani boka. Tuntleng hian MVC dong tu nau pang ber halani rengani. Colonel Rinchen tan Mahavir Chakra adon citation a chuan ti hian ai din ziaka. Langwal nau pang kumsom pasari mi ani lain. Chewang Rinchen hian Julai ni somni panga sangkhat zakwa somli pariat khan Ladakh Guards ain ziak luta. Kar khat chau training nei ma se tual chung militia unit thalai somni pariat omna abuat saya azir tir boka. Sangkhat zakwa somli pariat September thla chuan Indian Army unit tenen an thok duna Nubra Valley a Pakistan lam an beyani ti in. Kharu nula hmuna nasataka inbe na achuaka. Chuta chuan a chetrale hei wang hian Jamadar nek subadar renga akai sanga. Hemi thla vek hian fit sing khat sang sari asang vur khu vek pal tlang tur. Pas siam tura inrem na siamin
hmel makul pui poimo tak lama house lak na a tho hlok hle bawk ani sangkhat zakwa somli pariat December ni som panga khan vur tlang sang tak chunga ni thum zetakala chumi hnuwa biangdang do bula tlang sang taka chuan na sataka inbe na chuak le hemi hnu hian le te shila hmel ma omna hnu hnung ber tukar hil chu an la le nga lani he achet na hnu hnung ber awang hian vur tlai na khutlang fit sing ni sang khata sang chu apal tlanga a platoon zinga achan ve chuan frostbite an na ya vur se wangin har satna an tuarani mase kaltlang theilo tlang sang vur khu vek mun chu a haute a kai hruai thiamna awang le miril ru hne thei takani awang te in a kai hruai na chu a haute chuan phur takin an zui zela a haute nen chuan thil ti theilo angmai lang chu an ti hlotling ta ani ti in an soi an hnulama a career a chuan kumsang khazako somruk panni a China ne na indona sena medal a hlo chuak le a Daulat bek oldi traizang shona hum him wangin sena medal ala kumsang khazako somsari pakhata Pakistan le India indau khan Mahavir Chakra medal dang adong le a Bangladesh front lama Pakistan sipaiten mun thatak an chan chu an norlet Major Rinchen le Apol Ladakh Scott sangkhat zakwa somruk panni indau nuwa din le Mountain Brigade te chuan an norleta Pakistan lam square kilometer zariat chuang zetan la an mun lua zinga hian turtuk khua potela hei hi inbe na mun poimo tak le khan poimo tak strategic value poimo takani heng zong hi India lama tanga thi pakhat ma lovin an la let thayani Rinchen hian a topa Indian Army ya colonel ni in asipai hun man chu zauta a Ladakh Scott din na mun poimo takalua Zulai ni khat sang khat zakwa sumkwa pasari khana boral ta ne sipai ho tu ani angin colonel Rinchen hian mel mamakti khopin ruwa manna siam thin tual chung mi ani awangin mun sang le khowat lutuka indona atan tactical requirement te chu a hrethiam hle a entirnan steel helmet chu monkey cap in a thlaka standard issue army boot sipai nol puina anbun sipai phei khok chu ram leilung le boruak omdan ne na in mil turin traditional laga khi papo sin a thlak vek boka chu zang zok le lumnom zok ani mun vot taka an tui pa ya khal lo nan botola ram le tui a mixture bok thina ne adu danin indona man ro da chu ati dang lam zela hei hi French historian le journalist Claudie R.P. an a chanchin hi chipchiar takin a ziak nge athil ti dan hi danglam viau ma se aram leilung le sikle sa geographical condition a zirzelin thil thar le ruah manna thar aduang chuak thin Colonel Rinchen chuan tual chung civil mi tenen tho ho na chu apoimo hle ni in angai fowa a sipai che dan chu tual chung civil mi te chunga anin ngat tia ria tual chung mi tenen tho ho na thatak an nei puyani India sipai hlavin Ladakha Muslim tamna khuwa mai chia tele naw pang te chu an bul hnai nala an biru a kumsom ni pathum huwa India nama kan lo muak le cheuwa I mai chia tele ifa te poron hruai kir le ro kan nu le kan farnu te angin ni a an himna tur chu ke mani hian kan mo phurna kan dang kan ruala local sipai emo civil mi emo lama tanga nungchang dik lo omani chuan anung chang dik lo chu disciplinary action kalang sa kho rang biate an chen na muna remna le monna ne na tho ho na thatak na in India ram mi ni a zalen taka in omvek kan du ani ti in Rinchen chuan a hril aboral nuwa le a chuan a hriat rengna lim din ani a hriat rengna structure dang te po om nual bok Mase Colonel Rinchen a legacy hrechiang tur chuan le khabu emo alim siam emo ai tam mangai don a chanchin hi tun thleng po an namta na pen chuatum Ladakh hi thalai tam tak chuan in fui tharna le enton beratan an lamang renga India hero ani kum khuwa don ani